Eric just recover daripada demam macam tu kan. The whole week berjalan kaki tengah panas. So yang ini macam mana Eric grant access daripada terminal ni masuk ke Arch Linux kan, as a root account. So ada few file yang telah di symlink daripada host ke Arch Linux. So so di dalam locator ada few files lah. Okay, and then try demonstrate things that Eric dah buat sampai hari ni kan. So TZ shell script ni merupakan time zone setting untuk Arch Linux. So berikut adalah list of location yang Eric collect data mengenai SS7 protocol within that districts kan. Cover Putrajaya, Arena Sungai Buloh, Dashairi, Tul Damansara kan. So first of all, Eric kena tukar time zone. We go to different location. So ni time zone dia. Since that I'm in Asia, I have to change it to Taipei. Taipei, I need to select number 4. And then few things like macam apa lagi tak buat housekeeping, tu garbage cleaning tu tak buat, clear catch. Malam tadi Eric dah submit location bearing script dekat Russian research center. See whether they really like script tu atau tidak. Location bearing tu je banyak based on signal interference pattern changes daripada nearby cell tower ID yang berada sekitar area smartphone ni. So location bearing tu dia based on triangulation smartphone antara cell tower ID. So source code tu dah release kat Russian space research. Orang tadi dah email. Yang ini merupakan script untuk install GitHub. Script ni boleh modify untuk install application lain, APK kan. Instead of kita klik and download, ini just kita panggil terus download daripada internet. Just run that script. So ada beberapa simple apps yang Eric dah buat lah and tested. Kenapa Arch Linux? Sebab Arch Linux dia rely on upstream kernel. So Eric tak rely sangat pada operating system yang lain. Sebab kita kena tahu beza apa upstream dengan downstream kernel. Okay, ini salah satu contoh macam mana nak clone GitHub. Tested and it works. Boleh modify for future use. So Eric try allow root access with Magix, tapi somehow it's already modified and it's already enabled. Somehow pada host still tak boleh access super user account. Super user account ni penting sebab
anything you not allow current user to be registered under sudo's account, you kena bagi super root atau SU. So Android ni masih protected. Dia tak pernah ada isu routing macam tu. Anything simple application yang Gary buat ni, contohnya macam Simlink kan. Simlink ni dia contoh macam nak link daripada host Android file share ke Arch Linux. So script tu dah buat, just execute je. Other than that, macam Thorium is a nuclear apps kan, nuclear. Tapi dia based on calculation. Dia bukan killer apps lah. And okay, ada perkara yang Eric boleh tunjuk, ada perkara yang Eric tak boleh tunjuk kan. SS7 is a telecommunication cell tower ID SS7 protocol. Okay, yang ni SMS. Macam mana kita analisis sama ada there is a SMS gateway antara mobile phone ni dengan targeted mobile phone kan. Cat ni macam mana kita nak view code lah. So ni code yang Eric dah generate based on basis. Tapi kebanyakan SMS gateway sekarang ni banyak rely pada cloud. Dia bukan direct communication. Sebab tu dia cheap, dia murah compared to zaman-zaman Nokia dulu. This is how I execute SMS analyzer. Macam mana Eric study si my favorite person, dia tak reply my communication channel through SMS pun I study juga through phone ni, and then targeted phone number dia kan. Tapi ada beberapa perkara yang Eric tak boleh expose. So I think that's all untuk malam ni. Eric nak rehat sebab malam ni Eric dah 2 tin light beer minum macam tu. Badan pun rasa macam, petang tadi rasa macam dedah-dedah sikit kan. Rasa macam panas-panas macam tu kan. Tapi malam ni okey lah, cuma kepala pening sikit lah, kena light beer. So I realise light beer ni macam another next level of cough syrup because it has alcohol solution. Even ubat batuk pun ada alcohol solution, but that one yang ada KKM tu for kids. Okay guys, itu je. Thanks.